Wat layak election MDC ngimpat tip lanu kan long Henry kajing pen kre jong kiseng sen partai baper kalaya syat bat kawai ni kita kadai keseng VPP kebala pen kre yakin iki election kam tam hadin bakala job dan burom yakin iki election MP kebadang syudap bat menta kala pen kre syat sekawai pat election kata ke MDC dang shen kala pelaya ketup jong ki kartong ke bansi yakun na art li ke district council kasih bajantia bat nakini kaseng VPP kala saida usamla Delmon Pawa uban si yakun na tuber constituency ha election MDC ke bahap ha cleared constituency ha ke election MLA kandidat sepang usamla Delmon Pawa dangi paj ke jing puli ula pendep ya kelas 10 na Marian Hills High Secondary School Juwai ya kelas 12 na keng nang ba Government College Juwai bat ya ka BSc Agriculture lani ka kamriang uni usamla ula pendep na Hemwati Nandan Bahuguna Garwal University na po Dehradun kapaha baka jela Uttarakhand uni usamla ula pendep ha ka kamriang lani ka kamri jingri usamla Delmon Pawa udai na kasnong cham kabadon ha is jentia mereka bahap haka tuber constituency. Uni usamla Delmon Pawa ula badru hakikam imlang salang berkumjo ulong ruway ni kisamla berang kata kajing yo ijngai bape ya kajing long jingman jong ka state hi barok away kum usamla wahaban mi madana kabanta kidaw ba jong kari berkejaj benri berdon sisa kata kajing ki kli berlong ru bakloy banong chakri jong kadong katain bat ka constituency hi barok away udon ru ya kajing terang ban kentiu ki kon samla bat ru ya ki pai ba kat kapasya kabo da kamensing pasnyu khia ku mukhon samla umi sikani kamran thma ban yasai ya ki jingye jong kadong katain bat jong ka constituency hi barok away kam tam hakani ka partai bedap tangre ki jingye sura andai wana kata kumukhon samla klem da ting da smej umi sikani kamadan banlong unong ya sai ne kata kacingnya joki pai ba jongga constituency hi baro kawai tat hadu menta mane de tang ka seng VPP kebal deban penbena ya katup jongki kartong ban sia kun ni election MDC kani kan pensup ya ki kartong bagan penito LDC ki pai ba bar kumjo ba ki pai ba kini to ya ki jongki kartong hala ki jongki constituency ya katuber constituency lami kemat da upa laski rambai ubelong UMDC jongka UDP baru belong roko juga por deputy CEM jongka GHADC bat haka election MLA ka ha baka cleared constituency kabalami kemat da upa kermenchala na kaseng UDP ubelong roko juga por minister haka ni ka sorkar MD82 kabalaya lam da kaseng NPP kum bancuka daw hangne baka seng VPP haka di election MP keberang syudap na cleared constituency kala yo hado kakandai hajar sanspa new pravot